Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha aho muherereye hose. Turi mu gitondo cya tariki ya 18 ukwezi ni ukwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze abari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi hose ku isi, Zambia, Mozambique ndetse n'ibindi bice byose biherereyemo abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda dutambutsamo amakuru. Tubahaye ikaze kandi tubateye yambo. Turaramukira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, turebe raporo zitandukanye z'agateka kazina muntu zikomeje kugenda zisohoka umunota ku munota nyuma y'urupfu rukomeye cyane rwa Gabi Bugaga, umugabo wari usanzwe ari umushikiranganji ujejwe media hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, akaba yarasanzwe kwibarabara hariya ku birometero 15 uturutse mu mujyi wa Bujumbura yamaze kwicwa. Ubu rero itohozwa riracyakomeje kugenda rikorwa. Perezida Evariste Ndayishimiye hakomeje kugenda ashyirwa mu majwi yuko yaba yihishe inyuma y'urupfu rw'uyu mushikiranganji, ndetse ubu amakuru akomeje kugenda atangazwa biravuga yuko n'ibindi bihangange by'abashikiranganji by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bari kurya bari menge. Hari barimo baragenda bashyirwa mu majwi yuko isaha n'isaha nabo ibintu bishobora kuza kugenda bibahindukiraho. Muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Uyu mugabo urupfu rwiwe rufite aho ruhuriye n'amadosiye atandukanye ahuye mu by'ukuri n'ifungurwa rya Guillaume Bunyoni, ariko nanone Mama Denis Bucuma Nkurunziza, uyu nguyu akaba mama wa Kelly cyangwa se Lieutenant Kelly. Uyu akaba umwana wa Petero Nkurunziza, umuhisi watambutse. Byamaze kugenda bimenyekana yuko bahagurutse basaze basizoye barabaza ishyaka riri ku butegetsi yuko mu by'ukuri ibyo batangiye gukora atari fair, by'umwihariko n'abaturage b'abarundi ubwoba bwabaye ubwoba. Baribaza bati ese ubu bwicanyi bukomeje kugenda bugaragara mbere yuko amatora ategurwa, ndetse hari amakuru avuga yuko uyu mugabo yarari muri dosiye zitandukanye zishobora kuzatambamira amatora ndetse no gutuma umukuru w'igihugu cy'u Burundi yongera gushyigikirwa n'ishyaka riri ku butegetsi ari ryo rya CNDD-FDD. Ngira ngo mu minsi yashize twabagarukiye ku guceceka gukomeye cyane k'umugabo bita Reverien Ndikuriyo, nawe ufite ubwoba bukomeye cyane yuko nawe ubuzima bwe bushobora kuza gutembagazwa, kuko mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza ibyifuzo ndetse n'ibitekerezo bitandukanye n'uko Perezida Evariste Ndayishimiye w'iki gihugu cy'u Burundi we akomeje kugenda abibona. Nubwo bwose ibyo bikomeje kugenda biba by'igitaraganya, inama ya CNDD-FDD igiye guterana kugira ngo irebere hamwe ahazaza hiri shyaka ndetse n'amatora ateganyijwe umwaka utaha, umwaka w'ibihumbi 2027, aho bikomeje kugenda bitangazwa yuko imvururu zishobora kuzavuka muri aya matora mu gihe hatazaza cyangwa se indorerezi z'umuryango w'abibumbye kugira ngo zize gukurikirana ibikorwa by'aya mashyaka. Hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri muri iyi minsi izamuka ryo kwiyumva kw'amoko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda biba ibindi by'umwihariko bikaba byaramaze kugenda bifata indi ntera mu nzego zijejwe ubutegetsi. Aha rero bikaba ari cyo cyaba kihishe inyuma y'imfu za hato na hato zikomeje kugenda zigaragara mu ncabwenge mu bayobozi ndetse n'abandi bose hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tugaruka nanone ku bijyanye n'abaturage babiri bo ku Rwanda cyangwa se b'u Rwanda baje kugenda barasirwa mu kiyaga cya Cyohoha hariya mu Bugesera, aho bivugwa yuko umugabo w'imyaka 31 ndetse ari kumwe n'umusore w'imyaka 26 ku munsi w'ejo barashwe mu cyico n'ingabo z'u Burundi ziherereye mu bice bya Kirundo. Ibi ngibi bikavugwa yuko abasirikare b'abarundi baba barahise barasa aba basirikare, ariko aba baturage bari mu bikorwa byabo by'uburobyi hariya mu kiyaga cya Cyohoha. Ibi bikavuga yuko rero n'ubundi bishobora kuza kongera peteroli mu muriro wari usanzwe waka hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Mu bihe bitandukanye igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kugenda gisaba igihugu cy'u Burundi kuba cyahagarika ubushotoranyi, kuko n'izi saha amakuru akomeje kugenda atohozwa. Hamaze kugenda hamenyekana yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu mugambi ukomeye cyane wo gufasha abarwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda akongera kurutera. Bitari ibanga igihugu cy'u Burundi gicumbikiye FDLR, ariko nanone igihugu cy'u Burundi kikaba gifite uruhare mu bikorwa bya CNL. Murabizi ngira ngo uyu nguyu ni umutwe FNL, murabizi
murabizi yuko uyu nawe ari umutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone hari P5 ya Kayumba Nyamwasa, tutanibagiwe n'abadurwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda baherereye muri diaspora mu bihugu by'Uburayi. Hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri uwo bita Pacifique Ninahazwe, uyu nguyu asanzwe akuriye ishyirahamwe rya Focode hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko akaba akorera i Buruseli, yamaze kugenda atangaza yuko mu by'ukuri hari ibikorwa bya politike biri kugenda bitegurwa hagati ya diaspora y'abanyarwanda hariya mu gihugu cy'Ububirigi bifashishije ambasade y'igihugu cy'u Burundi. Bikavugwa yuko rero hari inama zimaze iminsi ziri kuba, zikaba bose bikingiranye. Ibi rero bikahita byemeza yuko haba hari umugambi ukomeye cyane leta y'Igitega yaba ifitiye leta ya Kigali, ariko nanone perezida w'igihugu cy'u Rwanda we yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri yashatse amahoro mu buryo bufatika, aha Abarundi amahoro, ariko Uburundi nibushaka kuza kudurumbagatanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda narwo ruzihagararaho kandi ruzakubita ahababaza. Ubwo turaza kugenda tureba ibyo ari byo, nshuti bavandimwe, ngira ngo tugifite ingingo nyinshi z'amakuru zo kuza kubaramburira. Mudukundire muze kudukora subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri tubereke yuko ibiganiro byacu ari iby'agaciro kandi tuba tubafitiye amakuru tuba twatohoje mu mutagenda musanga ahandi. Nibyo rero reka turebe urupfu rw'uyu mugabo Gaby Bugaga. Uyu yarasanzwe ari ministri cyangwa se tuvuge ngo umushikiranganje ujejwe media hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Urupfu rwe ntago rukomeje kugenda ruvugwaho bitandukanye na benshi batandukanye, aho benshi bavuga yuko mu by'ukuri amatohozwa arimo arakora ryabanga ari itegeko rikomeye cyane ryaba ryaratanzwe n'umukuru w'igihugu, bigakorwa n'urwego rushinzwe ubutasi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bwa CNL. Mu by'ukuri akaba ari bwongo bwaba bwihishe inyuma y'uru rupfu rw'uyu mugabo. Umuryango wiwe wamaze kugenda utabaza akanama mpuzamahanga cyangwa se wamaze kugenda utangaza komite international ijejwe akateka kazina muntu yuko hagomba gukorwa iperereza y'uwaba yihishe inyuma y'uru rupfu, ndetse mu gihe yaza kugenda amenywa akaba yagenda abiryozwa. Umwe mu bashyirwa mu majwi ni Perezida Evariste Ndayishimiye, ukurikije raporo zitandukanye zikomeje kugenda zisohorwa ku rupfu rw'uyu mugabo, ndetse biragaragara yuko Pacifique Ninahazwe ukuriye ishyaka Focode akomeje kugenda mu by'ukuri agaragaza amwe mu makuru agiye atandukanye, agaragaza yuko ibi byose uyu mugabo urupfu rwiwe rwaba rwihishwe inyuma na bamwe mu bategetsi bakomeye Igitega, by'umwihariko bari mu nzego za gisirikare, kubera ibikorwa bye bya politike bitandukanye. Nuko ishyaka riri ku butegetsi ryaba ririmo riragenda ribitegura. Ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ryasabwe mu by'ukuri guturiza abaturage, ndetse rigatanga ubusobanuro ku bikorwa bimaze iminsi biri gukorwa n'imbonerakure, cyane cyane yuko izi mbonerakure n'ubundi ari urubyiruko rwa CNDD-FDD, ndetse abaturage nabo bakomeje kugenda bashya ubwoba bibaza bati ese igihugu cyacu kiragana he ko politike yacu ikomeje kugenda ijya habi, byaba bihagaze bite? Perezida Evariste Ndayishimiye kandi nawe yamaze kugenda agaragaza yuko ngo yabana we atazi iby'urupfu rw'uyu mugabo, mu gihe amatohoza agaragaza yuko mu by'ukuri ngo byaba byaratewe n'impanuka ikomeye cyane yaba yaragize uyu mugabo. Ariko nanone umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi nawe yamaze kugenda atangaza yuko mu by'ukuri ibi byose byaba byihishe inyuma y'uru rupfu, ngo haba hari ibindi bintu byaba byihishe inyuma, ndetse muri raporo yamaze kugenda atangaza agaragaza yuko iri buze kugenda isohoka uyu munsi, hari buze kugenda hamenyekana byinshi muri ibi ngibi. Abandi bagabo bari kugenda bashyirwa mu majwi, uwo bita Aretribert Mutabazi nawe arashyirwa mu majwi, ngira ngo murabizi neza ko yigeze kuba ministre w'ingabo hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Hakaba umugabo bita Alain Ndikumana, uyu akaba umushikiranganje mu by'ukuri ujejwe ikigega bwite cya leta, ariko nanone si we wenyine, abagabo barimo Reverien Ndikuriyo nawe arashyirwa mu majwi yuko isaha n'isaha nawe ubuzima bwe bwaza kugenda bunyuruzwa, kubera yuko asa naho muri iyi minsi ari gutanga ibitekerezo bihabanye n'ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yifuza mu hazaza hiri shyaka riri ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yarari mu nama cyangwa se icyo bita National Breakfast Prayer, cyangwa se inama yo gusengera igihugu. Mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi benshi bakomeje kugenda bibaza ko hazaza y'iki gihugu cy'u Burundi mu gihe baba bagifite umuyobozi nka Perezida Evariste Ndayishimiye w'ibitekerezo by'uko isaha n'isaha
reference ze zigaruka muri Bibiliya, benshi bakibaza bati aho ni yaba yarayobye umwuga. Hari abavuga bati yapfubyemo pasiteri mwiza, abandi bakavuga bati uyu ntago akwiye kuba umunyepolitike kubera yuko mu by'ukuri ni mwiza kuba pasiteri kuruta uko yaba mwiza kuba perezida ku baturage b'Abarundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda mu bihe bitandukanye asa naho anengerwa ibijyanye n'ubumenyi mu bya politike ndetse n'ibikorwa bya hato na hato agenda agaragaza, bigaragaza yuko hari byinshi akora birimo ubujiji n'ikimenyimenyi. Perezida William Ruto w'igihugu cya Repubulika ya Kenya mu by'ukuri aherutse gutanga umuburo ndetse n'imbuzi ikomeye cyane ku muryango wa Afurika yunze ubumwe, agaragaza yuko uyu muryango ukeneye amavugurura kandi ngo ukeneye abayobozi b'incabwenge. Bigaragara yuko yaranenze ubushobozi n'ubushobozi bw'uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye usanzwe afite ubuyobozi bw'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye Abanyakenya ndetse n'Abarundi bamaze iminsi baterana amagambo bagaragaza yuko mu by'ukuri ngo bwaba ari ubushotoranyi buri diplomatique Perezida William Ruto yaba yaratangije kuri Perezida w'igihugu cy'u Burundi, mu gihe mu by'ukuri ngo Perezida Evariste Ndayishimiye we akomeje kugenda akora akazi kiwe neza nk'uko Abarundi badahwema kugenda babigaragaza. Bamwe mu banenga ibikorwa by'ubutegetsi bw'Igitega bagaragaza yuko mu by'ukuri CNDD-FDD yaba yarishyiriyeho urubyiruko rw'imbonerakure cyangwa se ngo urubyiruko rwose hajya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ari rwo rwakabaye rukora amavugurura ndetse n'impinduka, rwishidutse rwahawe za ruswa n'ibiturire bitandukanye kugira ngo bajye mu ishyaka rya CNDD-FDD. Izi saha nizo mbonerakure mwumva, bikavugwa yuko rero bizanagora gukora amavugurura ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu gihe urubyiruko ari nabo batoya bagomba kuba baragwa igihugu bagifite ingengabitekerezo ya CNDD-FDD, ingengabitekerezo irimo amoko, ingengabitekerezo irimo ibindi bibazo bitandukanye. Benshi bakibaza bati ububazo by'u Burundi bishobora kuzarastinga mu myaka myinshi igiye itandukanye, mu gihe abaturage b'Abarundi nta kintu bakora kugira ngo hareberwe hamwe igishobora kuba cyakorwa ubutegetsi bube bwagenda buhinduka. Abasesenguzi kandi nabo bagaragaza yuko mu by'ukuri ukurikije ibikorwa bya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'imyaka iri shyaka riri ku butegetsi rifashe igihugu igera kuri 20, kuba nta mavugurura, nta bikorwa remezo ndetse na diplomasi ifatika igihugu cy'u Burundi gifite, ibyo ni ikimenyimenyi kigaragaza yuko mu by'ukuri ibintu bishobora kuba bikomeye hariya Igitega. Nshuti bavandimwe, ngira ngo hamwe n'izindi ngingo zitandukanye z'amakuru mudukundiye muze kudukora subscribe, mudukande like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu aho muherereye bikomeze kugenda bibanezeza gatanu kuri kagenzi ka